Tek apesiativ apiarosh, wari bron tamay kasmengira, waruk apesosh Amilcar Morales, hakech oroner, tua emorwar oroner chorti, kani kawario shup anke kai kani gra partnership kachwe morwar oroner chorti, uyupi chahkon tamay kasmen koche kaware emorwar oroner chorti o comunidad lingüística chorti, turonum antama TikTok, yupi pohoron kochwa ALMG chorti. Ipanuan tama Twitter ALMG Chorti. Itama YouTube pues yupi poronoan pochua canal 5 TV Maya Chorti ALMG. Turon takaro she tua kakache kasya tama kaworoner Chorti o pochua kawari tama inakpat oroner normas de cortesía. Ketpen takaron ikakano komong. Pasya ng roner shek ani kawah kosh inata era warche impus ahken noy tama inakpat roner yubi kaware buenos días abuelo trontesh roner war kawira warche impus akpar pisham tama inakpat roner warche buenas noches suegra o trontesh roner warche impus sakospar Anir tama inakpat oroner warshe buenos días mi amor warshe inputs sakospar tu tama inakpat oroner asing kaware buenos días mama otrontesh kasya warshe inputs ahkin asakoner tama inakpat oroner buenos días enfermero Otrontesh oroner warshe impuls ahkin piar. Tama inakpat oroner uyupi kaware. Buenos días familia y amigos. Otrontesh kasias cekani kawakosh inata warshe impuls ahkin tata. Tama inakpat oroner warshe buenos días papá. Otrontesh oroner warshe impuls sakospar sakun. Buenos días hermano. Tama inakpat oroner. Asyarai kasyak si kawah kosh inata kini rapiaros. Imputsi yopar, kohoronton, chabeish, chiket imputs, kochuaturet, chikenton, kora, tukanumuy, ejekarton, tukayan, kawirato kaba. Pagaposh ka supata karosh to akawirtosh otrontesh oroner ahkinira chabeish que no she trosh takaron gariburon tamay kasmainira era hashinte partnership kache morwar oroner chorti era kani kawakosh pues kawirtiosh oronero pues kaware ichei oronero upseya an imachi tamay nakpat oroner palabras y partículas afirmativas negativas e interrogativas. Ani kawakosh cha irteyak tamat ush ohronero ira an mache y upseyak afirmativas, negativas e interrogativas tama inakpat oroner. Kashin taka oroner an afirmativas ashan. Kanata ke oronero shekawarep an hash kakampes ap ashan yakawarep an anisto anya warkaware ke hash oban. Asya ng roner shekani kawirtiosh warche an tamay nakpat ng roner si tamay nakpat ng roner an si echa ng roner kostop an tama inakpat oroner warche
Warche, es cierto, es verdad. Era kanikawa ko shinata ohroner machi. Tama nakwat ohroner palabras negativas. Y papel kapener era cha ohroner, ashan ohroner warche machi. Tama nakwat ohroner warkaware no. Echa ohroner warche matuka. Tama nakwat ohroner warche no hay. Hatipa ushoroner warche mataka. Tama nakwat ohroner no está bien. Era ashin kaugra ohronero upsaya. Tama nakwat ohroner warche palabras y partículas interrogativas. Katiba ushoroner iwarche chi tukot tukache jika ni kawah poshinata tamay nakpat ohroner warche ashan ohroner warche chi tamay nakpat ohroner quién echa ohroner warche tukot tamay nakpat ohroner warche. ¿Por qué? Y irse ya warche tuga che tama kaworoner tama nakpat oroner warche ¿qué dijo? Tuga che winik tuga che shik. ¿Qué dijo la señora? ¿Qué dijo el hombre? Tuga che esit. ¿Qué dijo el joven? Tucache Ascanseya, ¿qué dijo el profesor o el maestro? Ashera el seyak. Shewaka Wakoshinata Tamare Oronero Pira. Tamay Hamshe Turonta Karosh, Chapesh Kenosh, Ibron Tamay Kashmen, era Hashinte Oroner, Ye Patnar Shevche Morwar Oroner Chorti, Takaru Takarsia, el Kul Il, Yol Twis Pashi. Chapesh Kenosh Ibron. Kasut patakarosh otrantesh akin. Katata uchopetosh.